Ki nongalam ka Hill Farmers Union Central Body haga khat pratarik risang kila pelong ka jinga kenduk lang bat ki nongalam ka All Meghalaya Karbi Association ringkat ki nongrem hakas nong soklia. Haka ni ka jinga kenduk lang ladon lang President jong ka AMKA Robert Ronghang bat General Secretary ka Hill Farmers Union Central Body ba Alfon Bird Kharsintiu ringkat ki dukhat bat nongrem. Ha ka jinga lang la pelong ka jing sngap jar ka 20 minit kum ka dak ka jing sngolam ya ka jing khlat no jong uwe unong rep na Karbi uled oriwel timung ha ka jing jia yakan an kabala jia dangshen halapangam ki nong rep bat nongalam ka All Meghalaya Karbi Association bat Hill Farmers Union Central Body ha ka jinga lang kila shim ya ka rai ban penmi donation kum ka dak ka jing sngolam sha ka tika long yeng ka bamat ya ka tika jing jia bas ngosi ba Alfon Bird Kharsintiu ula ai khuble yaw President jongka AMKA bat ukermen baka dika jinga kendu lang kan wan ra yu so jongka jingjob bat baka sukka san kan wan pai biang hai ki long yeng jo ki nong ram ki basa hai ki than khapon con nga kan pau yang kaji snow yaw ble ka wala ai kalat kalanti kamet koi kya kan ngai chan snow tenat lu man pen itu elade Nagalang jong ka seng ka All Meghalaya Karbi Association kumo President Ramba mope kami ha ka Meghalaya barakoi ki Karbi ka siyang basa ha Meghalaya pat siyang tanak ne foro ay hindu ba duwe nung ilam jong ka Hill Farmers Union jong ka Central Body Meghalaya ba Alfon Kharsintiu ki wala hindu lang ha ka ni chan ni ngindon mat snew ru chapi ki paiba nang snong ka apil na ni ka karpa Syaki baru arliang kuba syong basa halau pangabat tapat de kenong snong bai baru arliang ni pan pau ka jing snow kia halau kene ka phang ka bala derja ka jingja ka snasi bai we imin sim makodo i bala du no hak tata teo ko bala dan te na lang jongi ni bu ka jing karpa na phi baru arliang kinong snong kinong yalam snong Namar kani kadai ka ayom ka ba ladai ban ot ya ku baw khang kadon ka jing du nong ko bakraw ya kinong rep kumta ni karpa ya baro kinong rep ru kiwan hakleti ka ba snyauri ban yamap kaliang ru gi e ko bala depja ban yok yang ngai jing sungsuk kumba lajulong ha kispa snam ka manusia ki karbi ba ki khasi ki insuk insan naduk ki pateng bendril ki badang lum batat adu geni kesini te aglai jang na kalian jonga kum unong yalam jong amka ni sneu ba kam dei mandon kino no idau ki jinga bisni ki huin hai let no eka sipo bat wan no chale jing su ha kaneka janit te kinong snong maro sim ba kaneka kabu gulong ko pat ka senjak am perkat teman nam tak kalawe ki khud ki joni ha kene ka dong ka thai bat ki we kam tang sa dai ka kam chong sorta pandai ulam kam re nang lang chong ni tu pe min simri dan kam manya dan dai sing dan ki we na di pa te tang ni ken tin le nang ka khu ya rap ni ki sing dang sa na baro ka din kalau kamu apa prangse bang arna makan akiru pilo na so opor humoy ki mesenta Sekinang sot akam kidam tang arni neng oi neng du alam klang tapat arong asor lakan lapangam arong asor sai katiki atu kapai lang open inut amun akai aju wandam gitu nasi nilihin pen All Meghalaya Karbi Association amka Central Body Meghalaya agidu karbi asong hinpen nedi arab rangham neng duk cepiklang pen Juning ri alam the na dua pan pacini pono nasi ilitum hidu kita kidam tang arni apor mesen kiklam kidam kating kasutuki chunghoi sok sang lahai kiklam kidam mongbong kan na litum kidam tang arni kan naso pini arni an akisum itu pon nyetu taneng duglo nasi kacuning ri nam tum rong kithe ya tu kambura tu tapat lapangap kami prabjing panantu jingwai lah
na sok asang nang tum kacurim cubi long japan nang tum kirot kirim long japo di mana tum sok ke nang tum macite lo an yong sa we ke nang tum kang chiet kang ila su kidukok jia kiwang bedat japan se nirin tum Meghalaya kido Karbi tum ta nang chuning ri tum lo nang tum both side hi nang tum prap jingpen jing ki jing wai ra nang tum masok asak kirim ki bilong Japan nasi nihin banta na apil lo nasi kidam tang anta tingne darra khasi pen Karbi kirim mesen meen pu Meghalaya adim tame riboy dim tame apa nami tum hadam adoi apoi kidu tum atame renggop rengi kilongi non patai siap hong nasi kinang Jason antame na tum prap jingpen jingki jingwai ra nang tum masuk asang cirim pen nang tum masuk mat amumat nang tum masuk sunang tum rong sitame ansu se nengkan sam nengkan rong kilong si kaya tengah mangsa peace kidu tuya pan se nirhin pen ansu ni bilo nasi non nijar pu dadu lada Hill Farmer Union pen tame lam nang piklar ji lam angli penta ne tum cingki cingwai no nasi lam di penta nang chuning di rapet nang tum rong nia pan nah iklam gedam tame mesen ni pan se ni tum baso berta la pen Karbi Anglong la NGO hanta ne tum citong lo ne tum am kalfis tarik rekrok ser ni citong cingki cingwai no nang tum pen ka citong kiapan nasi nang tum ban prap jing tame asuan abertalang long lote ne tum pan na pacinira na tum pacing kicitan tam ne tum nenghang la pen ne tum bangji nasi niliang si ancol lo kanton lo nasi kaitan na tum long arnam ang pirap pen he cumia pidurna karno kapan pau ya ga jing sngu na kaliang joka hil sama inian ya i presiden jongka All Meghalaya Karbi Association ba i babu arang hang i bala pelak ya kapor ke i bat ngasum komen hadu kata ba nakaliang jog hin sama yan melayo ya kaban ya dalam bat kinong rep jong kasnong soliang tagasngi nakabenta ya kaban ngin penpau ya ka jing ngolem ya ka yeng ka jong u oriwel timu u bladu no ha ka jing dia ka ba lajia ka jing ya kan at hang tei hapo lapangam nakaliang jog hil sama yan ni penpau ya ka jing komen ya ka jing nakloy ka jong presiden ba ya don dekat bat ni bat ilapha ro ika message nakabenta ka jing ngolem ya ka ti kalong yeng kombangi osngo te nakaliang jog hil sama yan ni dan tang ka jing gentu ya kinong rep ki ba napo lapangam bat kumjuru ki para nong rep napo Karbi ba kumbangi julong nadu menjua handai thai bangin dan haka jing yasuk dan haka shong suk shong sai ni karpa ya ka ba nin klet no shedin ya ka ni ka ya ka jing ya kan at ya ka jing ya snam bat banwan haka lenti jong ka suk sai khnang ba nin yo ya ka ban odno yau ko ba kapor kala dei pat kam apshu yani te nakaliang jong hel sama inian idan ka jing scam ba daga jing kendo bat i presiden jong ka All Meghalaya Karbi Association mentagasmi kanlong ka kubor ka banita ba kinong rep hapo Meghalaya nimde kinong rep ki ba transnam nimde kinong rep ki ba dan ya ka bensim jong ka jing ko apa ni kan at andre nidan nide kinong rep ki baduk nide kinong rep ki ba shipa ki ba imsni ha karep karyang te de namar kata kadau ni kwa ya ka eka jing trishitang panyo yo so ban khay no yo ko ba te nakaliang ka jongi ni pha ya ka message I convey from the Hillsoma Union. We send a condolence message to the family of Oriwel Timu who has lost their life in the incident happened in Lapanga. So in the meeting today, I am so happy that all the farmers that gathered together in Solia, we have agreed that each member we will donate and send the donation to the Piri family. So with these words, I convey a message to all our farmers friends in Karbi and all the friends from Lapanga that we believe in peace,
peace and harmony. We believe that all farmers should live peacefully and then stay united.